mecahin balon. Nah, sekarang yang kakak pegang warna apa balonnya? Warna pink. Warna pink. Dede warna apa? Hijau. Oke. Teman-teman semua liatin terus kita ya. Nih kakak mengisi balonnya pakai air. Let's go kakak. Wow, balonnya terisi air teman-teman. Udah, Kak, bawa sini Kak. Wah, ya balonnya udah kelepas duluan teman-teman. Gak apa-apa, kakak ambil lagi balonnya. Ambil. Oke, sini mama bantuin ambil ya. Wah, ke sana ya. Wow. Sudah? Oke, pegang, tahan dulu, tungguin Dede ya. Sini Dede, sekarang punya Dede diisi. Tahan dulu, sabar. Kakak ada orang. Kalau ada orang jangan buang di situ. Udah mah. Oke. Mama. Wah, sabar teman-teman. Sepertinya kakak Azra dan Dede Aksa nggak kondusif nih, nggak kondusif. Sabar. Wah, masih ada itu Dek. Papa bantuin. Oh no. Matiin dulu airnya. Kumpulin dulu, kumpulin yang banyak ya. Seru nggak? Seru. Diikat dulu, diikat dulu kita yang pakai ini. Udah mah Pak. Kakak takut pecah ya. Oke, sekarang kita pecahin pakai itu. Oke, kakak ambil lagi. Pecahin. Pecahin ya, Dek. Oke. Oke, lagi ambil Dede ambil lagi balonnya. Itu warna apa, Kak? Blue color, where are you? Here I am, how do you do?
pecahin. Do you know what color is this? Is this blue? Kami. Pedain, Ma. Pedain. Kakak yang pecahin. Ya. Kakak yang pecahin. Oh, Dede belum Pak, bantuin. Mama atas. Oke. Kakek kayaknya dong. Lihat di Ma. Red color, where are you? Here I am. Ini diikat dulu. Ini yang warna biru deket Papa. Diikat dulu sini, diikat dulu. Halo. Mimi. Blue. Kakek jawab itu. Red color. Sini, Mama pecahin. Red color, where are you? Here I am.